akuta sangoti ti la kwiso ti bikwa useso zoni gango na la kwe ko zoni kwe silinda na cha sangoni aliti akuta sangoti la kwiso vungango sangoti lo solo ekibinibia solo bando na ndoti seni waganga Pierre Somse na ala kweso ekisa kusala teneti seni na be Afrika teneti kobela ti Ebola ayeki fatela sociala gwedati buli na ndoti teneso aleki nga sango na ndoni na yati a penzingunga na yati akuta sangoti ti la kwiso la konaliti akuta sangoso elondo na kodroti batati be Afrika e sukba e golamba ke ti korosi ti Amerika ti fanala kaso na ngbonga myombe ande ke dutiande kota ti mingo terrain na popoti bumbi ti tango ndembo ti korosi ti Franzi ngana ti Senegal ala ki nga sango na ndoni na ti a penzingunga eba akuta sangoti ni kwela ti fadeso asangoni na molongoni e ki rezingbala e munala nzoni gango na yati asangoti ti la kwiso ezianga ta sangoti so na matanga ti dango be na amolenge ti korosi ti Afrika ti mbungu so awaralani kwi na mbageti Soweto na gbongoli ti bendo ti gigiso aza langu balako na umene ti nze ti fondo ti dabe na amolenge ti Afrika talini la so mbeni kapa ti fungango sango abagigi na popo ti amolenge mislimi gana ala so aeke a chrétien na mbageti Fateb eke matene na ndoni na yanga ti Yannick Gobenam gana Blondin Pembe amena langwa keda akengba kadina yati litizo na biso na kota ndo ti pikango ndembo ti gere MetLife Stadium ti New York pengba ndembo ayeke gigi na popo kodro sisi ti Franzi yati dati pikango patarati Fateb ayamba matanga sosi aiketi sepelango kutalango ti amulenge ti zuvoko kotalango so alekereni aiketi tene a mulegisi abuli nga atombera mingi na ndoti nzoni ti batango nga na ti fango lege na amulenge ti fanga nzoni kotalango so nga na nzoni sosi kotalango so aganani na ndoti amulenge ti kodoti be Afrika amulenge musulmi nga na sosi musulmi pepe ala sosi akena litia danzapa nga na ala sosi akisara kusala mingi na ta société civile so abatene tinja nga na nene amulenge ayeda na pekote ti sango ndo sosi azani na gbeti duti ngondo ako nga na sarango kusala oko mbeni kamba ti oko ti tene na so yebana na yani aketene ti amulenge njoni du ti amulenge na ti sewa e te ti ntia ti amulenge na lege so la si e bungbi maboko na ita ti so akena église sebi e tene laso ekega tene e tombela na baba na mama na ita kwe tampe Afrika ti tene ala ne ndia ti amulenge parce que amulenge ake avenir ke amulenge ake azu sosi ake remplacer yande donc il doit ti tene lekelege tala sinda duji tala nzoni si ala petite tene aguna devant alors iba na yati amulenge so e na exception okope et moi maintenant amulenge so si ala ke semblant ja parti musulmi a chrétien aussi et bumbe la ti tene e gana so tene cohésion sociale na yati duci ngosi bumbu so la so e duci ti tene amulenge a duci kambi aga ko na poputa la pe sala duci maboko na boko inga ke ala kwa ke amulenge ti be Afrika yiso igi aketenti nene tinja chamulenge parce que na yati akpale so be Afrika a londoti traversé depuis na 2013 jusqu'à ici na laso keda amulenge ake utiliser la mingi na yati groupe armé na ayata aturugo pali ake utiliser la na amama chamulenge na bata mulenge ake banondo tala njona pe na ambena keda sosi amulenge ake tambula na betelege or ta place amulenge ake na yasi dati manango mbeti ambena ke gona dati manango mbeti ambene ake mana gigi teji tene sona e tisa ababa amama kuwaitiga titene inala itombela e pika patara e tene mingi na dote tinja chamulenge so tene inne quand même ndia chamulenge na kodrotie be Afrika na legeti bungo liso ala sosi alekere kapaso ayeti gboto meti ala sosi yake akuta zuti kodro awa bungo mamboko na legeti teneti fango mbeti ti seni nga na teneti batango amulenge si ala duti nzoni na ati kodoti be Afrika Aduti Binegua sur le bando nandoti sécurité publique so aike bienvenue zokwe le pika patara birina agene use tinga tena nandoti pika ngo pataratilo na agene so ekizile na Emmanuel Babandi tifana itene nandoni kozo gene tibenyo bia bienvenue zokwe so aike ya pakara Mélanie Zimmerman le Ghana héritier Dalembe ti kodroti Amerika na be Afrika Loga kozoni ti pika sako na ndo ti benyo bia so bia ti kodro asorolo ti batasiri na seduti na be Afrika. Na pekoni ala pika patara na ndo ti atene ti kwa ti maboko na maboko na tene ti batanusiri na seduti na ya ti kodro. Nga lofa ambe ti kwa so bia ti kodro ti Amerika Donald Trump
amunalo teneti sauna kwa ndati ateneti kwa ti maboko na maboko na kodro ti be Afrika teneti batangu siri na seduti ne ati kodro nambage ala ikeba na ligi wa si ateneti mungu nganguti akwa ti maboko na popoti kodro ti be Afrika ngana ti Amerika na ligi ti teneti batangu siri na seduti chazo ne ati kodro alimbiti ma na uzu adu ti yapakara Gail Van Over so loike mokunzi ti ndokwa ti EIM RCA so eke bumbi ti agba kodro poto so eke mu maboko na turugu ti siriri na sedu ti na ya ti kodro lo faso ngia sibe ti lo mingi so warango tere ti lo na gbeyo bia bienvenue zokwe aike ngangu mingi na tene ti bingbango akwa ti maboko na popo ti ndokwa ti agba kodro poto ti EIM nga na ti ndokwa gbeyo bia so abaten ti siri na sedu ti na ya ti kodro so fade aike mu pasa na turugu ti siriri na sedu ti na ya ti kodro ti wara pupu ti kwa wala renforcement de capacité opérationnelle ti bata siri na sedu ti awa be Afrika na ya ti kodro alimbi na kota mama tene so nguru bia ti be Afrika ti mbasambala wala 7e république aza nsese na ligi ti ye so aere ni accélération de la transformation de la république centrafricaine sango ti seni na ya ti asango ti so gbene gbia ti seni ngana ti azo wanganga Pierre Somse apika patara laso na alaso ayeke sara kusala ndoko tene ti kangango pika na lege ti amboma na kodro ti be Afrika pikango patara so alu ti mbimbi na ndu ti tene ti kobela ti Ebola eke maten na ndoni na nga ti Alphonse Zona itanga na Josué Kobo soni makongo ti Ebola sosi ake nokpa azo ake fa azo na ndembe so na Ituri so ake bini kota kodro sosi akana mbagi ti aita ti Congo démocratique angba ti tambula ka si ake sara sana bene sosi loso lo ke gbeng so lo batene ti seni ti amlenge ti Congo Kinshasa lo sara tene mingi na yanga ti singa ti awago singa na lango balako na oku ti nze so onando songu sakuse na baluse na omene si lo fa biani atene kobela ti Ebola akena kodro chanika lo fanga pekoti sosi azo awara pali mingi asilaso azo tongana gbangboku na ntoni balota na oko so abatene aguna ala titena ba amenitala wa awara na terechala azo balugumba na oko awara kwa ambini gbangbokumba na osho sosi aga titene afaterechala ambini balako na use so akai kobela ti Ebola terechala tindembe so azo sakota na ngbangbo oku wala 3500 sosi ala kega titene abateri chala titene a inga tene mingi nandu titene ti kobela ti Ebola so na kodro ti be Afrika sosi a kena kuta frontière na kodro ti Congo démocratique a kota kodro ti so abateri ti seni ala lango pepe akeni la gbegba so lo ke ba tene ti seni na kodro ti so akwanganga Pierre Somse lo tisa aitalaso na mbeni kota gungoli na mbageti tanganga ti kodrotie so a irini atene seni na ndembeni fade yawa gosinga i undalo na ndoni ima Dr Pierre Somse so lo ke gbengba so lo ba tene ti seni na kodrotie be Afrika jani bumbi laso na aita so asa kona teretingu na katikati ti na RDC itene i dabecha nduti paliso arai bageti RDC na legeti Ebola ala ka retingu na teretingu si ala ke contrôler a zo ke goye ga e kwa chala ke ngangumi ngindal tiso na legeti kwa ti birati Ebola so na ndembeso kota kwa limingi akalegeti bemengondo e na bemengondo na popo cha zo ke ga londo kacha gana igi e kwa chala so ke na tereti katika ti kwa ti ngangumi ngi tona sala kwa nzoni tona mbeni zo so ke na malade ni akiga tili ikwara lo yo itwale wari yo izalonde abando ando tilo pasa itene malade ni ake akangbi ake mingi apo mais si toi na
et kwani anze si zosolo ka malade ni le lit faso pasani akangangu tite le malade ni tite le malade ni a mundo ni la si kwa chazo so itati so alors que ça qu'on a teretingu wala zoti FSI a policier wala gendarme wala militaire azoti eau et forêt azoti élevage ala se kweso akangangu ya itene ala sara kwa maboko na azoti seni ale bumbi ti la so itene ifana ala tene na nduti kobela so ngobo ti kwa so itene inala isara izana sese itene kwani izukwa abanzoni na pekoni e kodro abanzoni na pekoni bandati kwa sula Pene biaso abandonando ti dengo pousse Maxime Balalu asara biremeni tambula ti kusala na mbage tindo kwaso aikefa abagarada so ingani na ereti sega usene ke na mbage tindo so aikelekere anguti nyongoda so ingani na ereti Basan Ali Junior Romali avo Justin Kakudamba mu pekoti lobiri alekefa na itene landoni nango so bino bia silwa nzumi ya mangondo ti kota wenda ti ndoso akefa abagara so ereni ake sega dibo service na pekoni logweta ti pika patara na kota wenda ni so apika ngo patara ni aluti mingi na ndoti tonganesi alake sara kusalaka nga bino bia agweta ti kpona liti maboko amena kusala so alake sara ni na legeni pepe mangati lo banza ti lo lutene Mungo anyama na ndoso ake fani dati gonani aleti gara fani migi ake yogini na yata pusu amutonga na triporteur yeso ake gana kpale na ndoti awabe Afrika ngana azuso ake teanyama so ngangati ake gitonga so angungu a yekirikiri ake onandoni alimbisi ndo kwa beno biatilo ngana ndo tisega agoda tiza agereti kusala na sese tikanga lege na shonia yesu lani sa telemingi na aitachi tibo service laso balaza a kukutuka so mene titene alundo na lango ti koso lango ti jouer so gande so bade ake apaka na faso akidonani directement na so kabagala iya ko titene ala susi ala mo bakala za pousse tena gorenende aluna na ti koso ti jouer so fadala wala kwalende bade ki mo mesure Anthony fade na cela mo so ki sa tena la mimi titene ala inga ngana mbage yonga bakala so koso ake kan gugel na ko na duzumi asana sumbu balota na ko na doni so lani fago bakala na ko so mi se ko so na mama bu balota no gere ni akona dawa mais ay so point ala sana so ake yo so bu tisana ko so ko so il faut so balota ko so na mama nduro e guri tana tibana lege ditene ko so na duzukete sa mu lege ngana la parce que la société mu bakala do chaki kita furu trois so ala faut d'accord mingi en titene azana eta ko so apatani zoni de tiseni chazo abalekeni na chando na koko ba kete so ko kuliti dala na pekoti atambua ti kusala na mbaji ti sega benyo bia Maxime Balalu na zo so mo pekoti lo ala godati sala meni usetambua ti kusala na ndoti sala ngu ti groupe industriel Basam Ali na ngweso ala si ala wa nzoni ya mangondo ti azuso akinaliti ndo kwaninga na azuso kesa kusalaka usetambua ti kusala so amulege na benobia ti tenelo batunganesi akusala ni akimaika latunganesi akisara anguso teneti nzoni ti ya wabe Afrika akiesu logondani na lofatilo lutene ndo kwa benobia ti lo angbala koti mu maboko na ndo kwa so teneti nzoningu nga teneti maingo ti awabe Afrika na bango de tibi getu kwa sumtonanso ala so kwe aikileke muna kwa toti bego tipa kwa sola sarado tipa si kwa tela ni alibi na lege tindia so afa lege so malingi sara titene nguso iki nyoto ikigeti infinity kuna tuchira lege ni titene iti pale tuya yendu ito gana kobe la pepe gana kobe la namena ngeti pepe ake so kursu si bigi lege tingani si farimbi wala ni ngoi bigi bombe la so kwe aike sara kwa chile ti sana ngombe na kodroti titene binga ema asuna yatamena abakazo akisala ai kinki akazangu sakashoningu so sa kanazo kwa chile titene ukanga leto na solu kodeso bandati tabula tila sola itoginganila begitabla na ndo kososi aike leke tita zangu muna zo tikani nazo so exactly titene inga ni kwa wezi inga kososi sarazo
use tambo ati kusala so amulege na gbenu bianga na asuswa mu pekotilo titene ala batungana esi ngubia alimbiti mu maboko na ndukwa kusala so kwe teniti maingo ngana nzoniti awabe Afrika amena tambo ati kusala aikibande gigi na yati alango so aikiga Imbala ko namba kiti akondo ko binik bia soti fanala na ntapere so binik bia Maxime Balalunga na so so kisa kusala ndu na teretilo agwena place bala ko na omene na leketi poali mbiri na place so aikelekere anguti nyongonga na anguti so aiketu sikreni so ingani na eketi étoile kongone namba kinika eketi batonga na ensi ndoko kusala so aikesara kusala imatena ndoni ne angati la risa agundukwa ngana kola mande kuzu Chimbala kweti yotene chi maingo chi andokwa dengo buze so ekesara kusala na be Afrika beyon bia so abatene chi dengo buze ngana chi andokwa dengo buze na azukwe so ngurulu a sarambeni kapati tambula na ndokwa dengo buze étoile sarle chi batonga na yesiale ekesara akusala chi lekere ngongu ngana ajuso ale ekesara chi muna awa be Afrika beyon bia chi dengo buze ngana chi andokwa dengo buze lo ekena ngiambingi ndadi chi anzoni chi a ngu na a juste aussi lo ba nando kwa dengo buze so ngalo de mangaso ene chi lekobe chi be Afrika angbana gbini ade chi ma chi gona nduzu pepe ngati tambela la ko chi bana ndo ko so sekisa le pimba ko chi maingo chi ko doti la suisi na ndo ko so ni étoile ala ke ko tsala sara ngu nga ala ke sara aju so si amnengeti ita limbitinyo iba kone ke nzoni mingi me nganguna ke balina ke so ti sarango juli fumo wara mangoni mo wara ananas mo wara avocat mo wara aindende so si i veni limbiti tene i sara yakani comme yakani akono pe ala limbiti wara aintsoko sana kwa nzoni ape ala mo akona kodro wani seganani ni le sofa de bikipika patra na ita timbi sosi le gbenga ti dengo yaka titene i puso amina ngati bi Afrika ti de yaka na kodroti kana mango mingi me yaka ti mango ada ingo soto mango gawo ifanga gili te giton so me mango so aiti zoni mingi na yani to mosuma na yaka ti mango ngona limbi amango tuma kama kanala ala mtite zala ti machine sala si agaju amuna ita ba iti zoni sosi ilimbi sanga titene na mpaketi yaka lundo aliketa amango avocat na sendende si alimika sasi ando kwaso akeleke a juso titena muna mnengia muna ita bake nzoni mingi singia tibeki mesi singo ndo kwa timbi so kapando dengo buze eke gbuli tiande dati tena isarasi ala sosi abatani pepeso ike bando ya ndota titene ala leke yani si amon kopi klikri amuna mna kiti Afrika pe efana ala sondo kwa gnyugba ti dengo buzenga na ti ando kwa dengo buze angba kweti sara amara ti atambula suna ya ti ambena ndo kwa dengo buze ndende na kodo sese ti be Afrika Sangwangala kuti binando d'alimenti be Afrika ifanala Bumbi World Vision Ghana pialo swatene pialo lift agwedati le kremeli kapa ifangoye na abumbi shek na gbeshi ta pepe chitene ala kira kwingba sela sa kusala ndu na tereti amulingeti kodro ala ziangani biri na beni kapa so abagigi na bilele tiluso leke directrice pays ti World Vision eke matene na ndoni ngati obed koyamini ya lusu eke titene amu maboko na akete a ndukwasu eke na gbetili ta pepe na so ungochala ke uta titene amu maboko nala na yatinze balako na use tongasu titene amunga ngunala si ala limbiti nyo ya tisarango akusala chala na lege tizango na sisi nzoni pati kusala teneti maingo ti akete a ndukwachala na amungo teneti lusulu eke waenda ti World Vision Nicole Peter lufa nzoni ti pialusu so agati tene amunga ngu na a kete andu kwa so eke na gbetili ta pepe na aji kodroti titene ala mai ala guna dawa silo fanga so ndu kwa tilo eke ngbala kwa titene amu maboko na keta ndu kwa so titene ala sa kusala nzoni tene ti maingo ti konomi na kodrosi siti pe Afrika adu tilo so silo eke manager informatique communication Ghana technologie lufaso pialoso eke titene amu maboko na akete andu kwa so eke na gbetili ta pepe
titene ala mai si ala limiti sa kusala ti ala mveni nda tene ti mungo maboko na ala susi aike na ayati kpali Pialoso aike mini bangondo so officiel aike nani titene ya mungo maboko na organisation ti Bay Africa titene ala kwe ala wara angobo ti kusala so kota organisation so agavisa kona kodo ti ala ka wara lengi titene ala sa kusala nzoni titso aike mini Pialoso aike titene yati makati sango kusala kuise so aike soro organisation ti Bay Africani ti munala fanala ngobo ti sango kusala ni ti fanala tongana si ala petit gui ti tene ala wara aussi amina kota financement so akumuli general ti tene la inga tongana si ala petit tene tongana ala wara nzani ngobo so ala kesa kusala na apatani aikeda et pialun projet na ki ti tene a tongani na ameni so asorala ala kota titene amunga la mili pata na pekoti so fadi tongana ake fa ngobo tisango kusani na alawe titene aranga ala a commencer na mini akusala tomaso ya loti life to sosi World Vision azana sese lo faso ake titene amu maboko na maingo ti akete ando kwaso nga titene amu maboko na awa Bay Africa kwa sosi ala ke saka aeti aketa dengo buze. C'est bon, super. Merci. La kwena cha sangoso ifanala mbini timingo tere abagigi na puputi ala so eke sara kusala na nduti pialo so atene senda lezo na legeti ayeti gbanda tere timingo tere so abagigi na bageti dati piki yango patara tindo ko egene biati koforo ikizilege na diandi berga na ken likundu tifana itene na ndoni Loso a batene ti mungo maboko na ando kwa l'État titene a mai na legeti a kusala koso la sara sonduru irni atene GNSP ayeke beni pialoso a bagigi na legeti defango ngizati sanduku ngizati dunia mobimba wa Banque mondiale na ndoti ungoti ngizaso kosi a sara kutungbango osho na ndoni ako ti ngizaso seke tambla na kodo sisi ti Amerika akamba ti kusala ti pialoso akangi yani oku so kusala tala mbumbu ayeke titene ala gion a legeti a kusala ti awokwati l'État nangala mu maboko na likiti sango kusala na doti afini ango boti kusala na doti agbanda terrain nanga pialoso ke ti maboko tenti maingo ti ndokwa so abatene ti amosoro ti gbeti ti kodro ti Bay Africa na kota pika on pataraso ay keti tene amule keti tene afam brembi gereti pialoso na leti azokwen nanga ti tene afa akamba ti kusala so ay kisara na likiti pialoso ngana koforoso angbati tene ala sara na kusala tene ti musa ku se baluso na doni o meneso ati gereti kusala so ile kere amela kumango kusala da so asara tene ti connectivité so abaligi so alimiti le kere gerecha kamba ti agbanda tere na ya chandu kwa ndeni ti lita ti muligi na service ti lita ti ala limiti sala kusala tala njoni asala si lita limiti bumbi aye so mosoroti sa limiti mumoboko si ko limiti mai na njoni na mbena ka daso a limiti tono ibalegi ye limiti sala si lita limiti bandu nando azo ti kusala tilo legeti kusala swala kusala dutingo chala ando kusala swala kudea na sala si legenye alimbiti futala na legeni nangati ngo tereso ya keti mulegi na ala so ya kina liti akundu ndende so azani tenti pialo so tene ala fa akusala koso ala sara we asusi ala kengba na ndunti tene ala sara si alimiti ba asusi ade asara pepe si alimiti tene amulegi tene asara kusala ni jusqu'à nandati pialo ni yeso limiti sala si limiti sa kusala tartingi njana ekiti pimanga ngona lekiti akusala so itondani so deti akusala mingi ambaso ideti undi nape na kuta kusala daso amu kuta mbegeti njani so na ngoi so itondani tizano gena se itone sala kusala ni na imana beso tono igati sala undi kusala so akisala si ikilimiti wanga ngoti tono utiliser kuta tamati njaso ambana legeti pialoso na amena ekeso aika kiketa akbaliso ko waranga na legeti salon kusala ni teti na yatu kusala koso zo sala akbala dukada aussi donc asala sina legeti mangotere ina ita so walando poso
ala bénéficier na lege tikuzo ti kusalani ti tona imatere maboko na boko yege lege imbi sala si onga muchakpa leni si limiti sala si akusala na tamlan joni si limiti tono kusa inza so azana disposition ti pialoni a limiti tono a tamlan joni si koroti bi afrika a limiti tono a mai na lege ni Neiti fanala so ndokwati gbengbe so si abateneti koforo ndokwati gbengbe so si abateneti kusala ndoso le bateneti adidi singa na ndokwaso abateneti amosoroti beti sisi na ndokwati gbengbe so na abateneti ekonomi loso le ke bateneti pikan paterna alekrengo yati kodro aike ala susi aike a bénéficiaire ti pialoti sandukumita ti dunia mobimba sula Bini sanguni kiti so ilondo isupe kuna mbagi ti dakanga ti awali so ekina kwatati bimbo na mbagi ti bimbo to ala gwidati waka mungo maboko ti awali so ekisa kutsana ndukwa benegbi ati asanguna bikwa ukusolani a on eke matena ndoni nanga ti junior maliavo gana Alvin Pombari. Aikegina yati kotangia si awali so akena datika ngati awali nambagi ti bimbo agoti wara amena gba so alondo nambagi ti awali so akisa kusala na ndokwa bino biati mungo asango agba so moke waraye tongana savon ngana amena gba agati ya pupa siti awali so aleke na ndo so ala waralege ti sige pepe aikenga so azangia mingi na betala ata aikegi asenga gba pe na awali so agweti mungo itala tipi kapatara ngati ma ala so akina datikanga yeso afatene wali alimbiti nembati lo ata so lo kinayati pasi na ngweti matanga tia mama isa ntonso ginambati matanga tia mama so alondo chuko dona bungolichi tele ala kwa ketonga mama la driver fala ko igai imu maboko na la magara kinayati situation fait que yangu no ifo igai imu maboko na la mila si igala so te imu maboko il n'y a que à la qui besoin parce que majorité là qui gagne massif donc il n'y a que là il y a besoin là j'étais également parce qu'il y a pour le nécessité là on doit aussi n'en a pas si va là il bon jaune na couleur orange mais comme on a d'acheter mon magasin là on l'amène donné avec yesu ai n'en doit pas tu mon la paix avec gérer la moi paix parce que on a que mon dos d'acheter moi c'est ouais tu mon là on vient mais n'a pas on doit mi va que là entretenir à la genjo itombela mingi na aita kweso eke mai na ndembe so tene ala gala mu maboko na aita wali so eke na yachi tatikanga Pascal eke na yachi besoin ambena eke geso ase wa ngandu na terecha la pesine ge da se aso na eke na yechu mu na la pusu mu na so ti dange puis aga mu maboko na la tene a edala si ala so ta pale so eke kota matanga so abagigila na bikwa okuso agagiti fanzoni sozo alimbiti sa na tereti mbatilo na yati ayeti ngangu na sangoti awanguru e super que na mageti crossity America si fanala mbilimbi na mageti stade de Nef Life ti New York so la sona ngonga miombe ti la kui crossity ti France akiting biteren na Sénégal avec koto tango ne boti abumbiso na ati kanguti wanti dunia junior maliavo e ba eke kina nduja sangoti awanguru so se kanga ta sangoti na ngati la question na ngati kodro singli na la kosa du fali ndo na terati limotala si ba sangoso eketimi na ngonga miombe teneti asangu na ngati munzu France.